Railo epuchit loejana kini kangoli karu anatara kwa pkiere Red Cross luko Uganda kesapoti padcha ikinoskeda ipao pakachiluo taki kanwae tanya medwe oduku ejok kotoma o idi adua kalo Jeremiah Asire nese manager loka Red Cross Soroti branch. Ikosi papero no ebaka tax ready precinct inepeleka da Uganda ko Sweden nese no tusagangata no yo tusagangata na anoso ai moroka da ikosi tunga abana pona na idi mubaraka araya ilele kania jasi ya siramu nuangor kanuka mtose puchitilo nalo la parana ikolo idi le nyate idi adu halai kor la kamuta Abraham kedoko ke mobede ke olmoki na nisibon Abraham nina jonge bana sibede kamina ngodi nyele mujoka pana tin bana bale menen ka ko ari raje yuna la beita soka dito dia kone yun bune sole mako ke sone sa angar kapune moru bete tu wanti nese ko sone stay tu biko kungin ai tubu itu ana unuma kila mabocha na itu atamana sa pena kila ngetu ngombe kila mabocha go gene sa iseba moru wa moru tu go gene san bedeke ala mutu na inakret na kapa na kono onye kwa na tanti ngetu mame kila ngechante du konya tubu ma moru atuba moru kupunde se poro tu oro ne sokau kede nza puna Abraham achamu nga beraja yuna la beta songole akangula ne se merke kiloti ejainga yoni ne dolti chuti da ya siala mkitengo de jauti to mulu da de ras mulu kere siri amone di ne redo pe la subari je gelgel di ko ya la subari je redo pe ala man no nara patlo na je ngona ra lamtine de kamujene beti do to Dr. Thomas Epiango loda yeta krono ibare ne Kaneko Soroti district ne sabala ebe edautos kesanya na raitu kunu kiere ido chama kiti kwa ne kisilike sa inyama kuma me yalongongo kotoma Akituk ne uta sawanya na requesterike tubo so that ngunu ni Teso be mame joko itunga enyam le marisongu na awai Abwatu piton RCC Soroti City West Josephine Basareti Shalame kakwapuna otaki kano ayanga unitunga lote so edia Shalami kiti sa pugano takish anwa podo kintu kosi tunga medite jautene kamidi iduwe poloko angoro community kere keda bodo ngunda ni mamerasi isiramu ngare ni kinto ne timu lo akwapuna otaki ekip baskal ne sabala ebe aralos kinete bonebe epedoreti tunga da ngun lwe mame ipone chote ay no munu maparana kopeka ngun lwe jaskedi boru lwe betatubokin lo asuban 3336 hissenin kesimini gerçekleştireceğiz. 3,360 nobody slaughtered cows in this country. Teso kadi Mohamed Oche neselipiti siramu no aisa cha kironu amumu nepeka isekelo kakwa neja tarikesi yetu tubeta Akituk akoto ngamuno selia muno kere ai no muno muna jokan ai moro kadikesi na chan emera do muno story sika koloka obange na bunga bukata kibade malengwala sakeja no ekiri mamunga cha munta kero kwa ne liping selia mukera ai moro kadikesi na chan ko ne to atutu na yanga kina parasa angon lolongis na sota geon engeta kini na mukaga esa do pepa punange konai atubutubu akiringina raya yunu na isiramu na ichasi Kaneko Uganda ido oroko epoloi Godfrey Ojore TV East Soroti.